بري خوشكو بران هجا إبارة وتبدأ بخير سيبيكم وتبدأ باش بن وتبدأ راحت بن مسألك زي بيجي مسألك بتشوك جو ترابي طيرككي بكي قفصكي ودوي قفص دا جيانا خو تبدأ درباسكي براكي ميكائيل سرچاوي مرحم جيانا خو تبدأ دوي قفص دا درباسكي وروشكي جوجات رابي سرچاوي براكي كردو روشكي جوجات رابي تدوي دريه وي قفصي وكي تدوي دريه وي قفصي وكي وتبيجي بفرة هارا دركبة جيانا تا آزاد تبخوازي وي آزاد بكي او تجارة نما كاري دبجوي قفصي بردي گوز خودي بكم قفصا گوتي دا زيرين شيبي نكاري دبجوي قفصي بردش برگو علمية وي قفصي تم دايم بعبودتي دوي قفصي دا بجي كنگي خوارناي بدني كنگي آواي دين بري چابي وطا دا ماشكم قلي برا كنگي گو لبك خوارن یان چەند قورتی ئاوێ دەینن بەرێ سەر کێفا خۆی بنێ زێدەتر ئەو نەماکارە ژوێ ژیانێ زێدەتر بژی vê cebrayê delal xwîşkê hêja ev mesela memeletê Kurd e meletê Kurd piraxûnê hîngên îş mesela meletê Kurd birayê delal meletê Kurd elimiye ebûdetî ye yanî ti dinyayê jî xerabikê meletê Kurd ev ji ebîd ji ebûdetiya xwe bernadê her û her ê ebîd bimîne tî bîne ev sedê sala got şoreşê Kurdî tên avakirin û şoreşê Kurdî bi dihê şoreşa hatine xerakirin exlebiya wan jî bi destê kê bi destê Kurdê xayînî xwefiroş heta got tu Kurdkî welatparêz bînî ji bo welatê xwe şerkê tu sedî Kurd bînî yan hezarê Kurd bilmuqabilê wî bînê got ji dijminê xwe re şerkê dijminê Kurda jî çi ne dijminê Kurda çar dewletin û ji xênî wan dewleta jî olin eşîrin şêxin melana ağana muxtarin ev însanê halo yanî ev tiştê halo ji Xwedê re nelazim di nav xwe de yanî şex û perê xwe di nava miletê Kurd de berdane gihane heta hestiyê miletê Kurd hestiyê miletê Kurd jî bên pêxistine em ê bê nimûnekê gelî bira nebê got tarîxa Kurd û Kurdistan ti binêrê bawer kim bi milyona şehîd yan canigorî li ser axa Kurdistanê hatine ketin bi milyona keç û xortê Kurda hatine kuştin di zindanê dijmin de bi milyona miletê Kurd dibin ayetil Enfal û ayetil Fetih û ayetil nizanim çi hemûçik hatine kuştin elmûm naxwazin gelkî bikevin van tiştê halo jî bawer bikin ji Xwedê û ji xwîna wan canigoriya tu li her çarparçeyê Kurdistanê tu bigerê tu ji rojava pêşketîtir tu nabînî ne Diyarbakir de û ne Diyarbashûr de û ne jî ya Rojhilat de lê got herê wê Rojavayê jî di vê roja Remezanê de ji zarokê 10 salî bigire heta jin û mêrê 100 salî rojiya Remezên dikirin ji bo nayekî ereb rojiyê kirin pişev rojî Kurd jî ê bê rihê me ji ereba çi em li dijî ereban ne bê nuqta û bê fasilê û bê koma û bê punkt û bê virde û bê wirde şerê erebê dinyayê tev dikin ereb jî wek hemû qewmê dinyayê qenc û xerab bi nav her kesî de hene nav ereba jî de hene lê exlebiya wan ji Xwedê re nelazim me rastî bêjim yanî ti kesî xêr ji destê wan nedîtiye wan ti başî û ti qencî û ti tiştekî got fêdê li însaniyetê bikê wane de wan ji beşeriyetê re ava nekiriye her û her xerab bûn
لێ مڵەتێک کورد هێژی خۆشوان عاجزکێ وەختا گۆن خۆشوان عاجزکن زارۆکێەوەی 10 ساڵی بگرە حتا زلام و پیرەکەوەی 100 ساڵی چما و ڕۆژیا ژێکی عرب ڕاکرد چما و ڕۆژیە ژجانگۆریە خۆرە ناکرد چما و ڕۆژیە سەرۆکێ خۆرە ناگرن چما و ڕۆژیاش وڵاتێ خۆرە ناگرن ژە ئاخا خۆرە ناگرن ژ مقەدەساتێ خۆرە ناگرن یعنی بڕاستی جەزیر خەراب بوو ئامەد خەراب بوو نسێبین خەراب بوو شەرنە خەراب بوو ڕۆژئاوا خەراب بوو باشوور خەراب بوو حەڕۆکەچ و خۆرتێ کووردا لە ئەیرانێ تێ داڵقاندن و داڵقینن برای دەلال خوشکێ هێژە بوو مەسەلا قوتسێ یانجی مەسەلا بۆرمایێ یانجی مەسەلا چەچێنیا یان مەسەلا کاشمیر یان مەسەلا ئەوێ سینە ناویان چنە هۆگۆرن نافکی ولۆ نەلوان ژ بۆ ناوان مڵەتێ کورد گۆتە دیت ڕابوو سەرخوا و گوتن گو عالەمە ئەسلامێتێ کوشتن و عالەمە ئەسلامێتێ قەلادن ئێ باشە ئەو کوردێ گوتێن کوشتنمانە مسلمانن وەکتە تچماش بۆ ناوان کوردارا نابێ کاژمر بێژن گەلۆ جەزیرێدا چ قاسی مەسیحی هاتن کوشتن یان چ قاسی یەهودی هاتن کوشتن شەرنەخێ دەولۆ دنەسێبینێ دەولۆ نەیەکژی ئەو کوردێک و حەماتن کوشتنمانە کوردێتی مسلمان بدەستێ مسلمانە تێن کوشتن چماتش بۆ ناو کوردێ خۆرا نابێ باشە وەکیون بێژن ئێزیدی ئەسڵێ منە فەرمانێکە بسەرێ ئێزیدیا دەهات تەگەلی برا تو بسلایفیا ببوورن گەلی برا تەلەفۆنش برات دەدیت یان وەدیت یەکی کورد ڕابوو گۆ کامێ ڕۆژی کەژوان کەچ و خۆرتێک و وان زارۆ کەچ و زارۆکێک و هاتنە کوشتن و هاتنە گرتن و هاتنە تەجاوزکردن و ئەوکردنە عەبید بەردەستێ خۆ و ملکی اليەمین و سەبایە و ماسەبایە ئەمێ ڕۆژی کەژوان برای خۆی ئێزیدی ڕ بکەن ڕۆژێک تەنێ یا سەعاتێک تەنێ نە ڕۆژکێش ئێوێجە برای دەلال حتا سبە تەژوی مڵەتی ڕەبێژێ ئەو مڵەت عەلمیە عەبودەتیە یعنی عەبیدە و ئێ عەبید بمینیشی یعنی باوەڕ نەکن گۆ کوردستان بخۆشی ئاوا ببێت حتا گۆ نیوێ کوردانەوەی قەلاندن و مڵەتێ کورد خۆپاقژ نەکی خۆپاقژ نەکە ژێ عەبودەتیە ژێ ئسکلاڤەغای ئەڵمانی بێژنە یعنی گۆ ئینسان چێ بۆ عەبید ئێ بمرێ عەبیدی لێ باوەڕ بکەن ئەزل بەر تشکی ناکەمم ئەزل بڕوان کەچ و خۆرتێ دەلال کەبم گۆ دبێژن بێ کوردستان ژیان نابێ و دەبێم کوردستانی ئاوا بکەن دەبێ ئەمژی ببن خۆدی حەق و خۆدی حەقوق لێ دیسە ئێ گۆل دژی وان شەر دکن و دژی وارابن دیسە ئەو کوردێ خاین وەختا گۆم بێن سەر ڕۆژاواژی نیوێ کوردێ ڕۆژاوا شۆڕش کرد ڕۆژاوا دێ نیوێ کوردێ ڕۆژاوا خوازن ڕۆژکێ بەری ڕۆژکێ ئەو شۆڕش بتێک بهابێ هەنێک خوازن ترکی دەرباز بێ و هەنێک خوازن عەرەب دەرباز بن و هەنێک خوازن داعش دەرباز بێ ئەلموهیم ئەو شۆڕش نەمێ ئەو مڵەت عەدو دژمنێ هەڤە تجارە نەکەتنە ڕێسکی تجارە نەبوونە یەک خەبەر نەبوونە یەک دەنگ نەبوونە یەک ڕەنگ تم و دایم یعنی وەک چڕتەکە خۆل پێشیا دژمنێ خۆ هەلدن و دارن عەلمیە چڕتەکیە نەلۆ بێجە تێش قەومێکی چڕتەکڕە چ بێژێ ش قەومێکی گەنی پیس خۆ دێرە نەلازم تچاول شکلێوان و قەلعێوان کی غەلاژ وەجێوان بارێ تچێ باژارکی وان دلێک و چکا لێی باژارێوان نایێ ناچێ خواردنێ گوێک خواردنێ باژارکی وان بخۆێ تچێ باژارێ ترکا تچێ باژارێ دژمنە بەخوەر بکەن تێبقەی بهێنا جنەتێژێتی کردنە جنەت وڵاتی خوا ji ber got xelkê bi elim girt xelkê bi zanebûnê girt xelkê bi aqil girt Kurda bi çi kir Kurda bi camiya girt û bi şêx û mala girt û bi eşîra girt û bi axa û bega girt bi tiştê Xwedê re nelazim girt karin ji bona mirîşkekê 100 mirîş hev de bikuşin lê dijmin bi hezara pêr şeref û namusa wan hatiye kirin hezarê cara
نەخە ماقوناوانە یعنی تێژوی مڵەتیرە چ هێویە بکێ و تە چ هێویەژوی مڵەتی یا تێ چ گازناژوی مڵەتی بکێ یعنی جارنا سەرێ بمینێ سەکنی هێنک بێ کوردستانê çê bibê û li ser serê dijmin Kurdistanê çê bê û xist bi li Enê dijminê çê bibê û nizanim ê çi feqîra Kurdistanê çi xêr ji we dîtiye kab hezara cangoriya ji bo nava xwîna xwe rijandin ser wê axê keç û xortê delan keç û xortê ciwan keç û xortê wek melayiketê cinnetê we roşkê rojî ji wara girtiye lê hûn ê rabin rojî ji remo re bigirin hûn ê eyda remo çêkin hûn ê mewlûda nizanim kê çêkin hûn ê nizam cejnekî çêkin şêx û melayê we li darî we bêjin bê cejnê kurdî heram cejna Newrozê cejnek netewiye lo cejnek netewiye pîrozayî miletê Kurd e yani tişkî pîroz e ji miletê Kurd re miletê Kurd yani heta nikare li pêşiya wî melayê bisekine bêje bêwîlan tu çilo Newrozê heram kê lê wexta te behsa kurdîtiyê kir Kurdim tu Kurdê çi tu Kurdê xaînî tu Kurdê xwefiroşî tu Kurdê qeşmerî û tê qeşmer bimînî tu Kurdê ebîdî got te ebîd timû dayîn bimînî û tu nelayiqî navê kurdîtiyê got navê kurdîtiyê jî li ser te bê divê yekê ji te re bêje nizam çi navê şe re bêje xaîn xaîn pîs pîs heşe bênamus bênamus heşe bêşeref bêşeref yani tiştekî nabe hema serxweş bûne dîn bûne bi vî dînî ve hatine girêdan tê bêqey Mela Elî bi eqlê wan de mîz kiriye û di serê wan de bûye wek dew bi mêza Mela Elî ya eyb e eyb nizanim çi ji we re bêjim yani yek çi jî ji we re bêje bi nebaşî ji we re kêm e lê wexta got miletek bêvilawî neşewitê tu wî sax berdê tenûrê jî bêvil naşewitê bêvilê bimînî ji ber ku bêvil nema şewitê xîretit serî de nemaya silav û rêz ji bo nawa û ev kurta vîdeo ji sêvîkim bi dilê we bê û sêvîkim bigihê her insankî got ji insaniyetê û ji welatparêziyê û ji Kurdistanê û kurdîtiyê hez ke zalim nahinkevine bê ma çi eleqê dîn jî ye û çi eleqê şêxa jî ye û çi eleqê nizam kê ye Emerîka dijminê me ye Îsraîl dijminê me ye û nizam kê dijminê we Kurûn bi qurbana Îsraîl û Emerîka bin Xwedê got Emerîka û Îsraîl nebûye jî ev Kurdên mayîn jî ye bihatine qelandin na zû de mala we xerabkirin ji xwe xerabkirin mala we tiştê mayî jî niha bi ser serê we de bihetmandina ew kehf û şikeftê we hemûçkî bi serê we de bihetmandina lê hûn li ber xwe nakevin yani hûn ti cara nafikirin bi welatê xwe xwîna canigoriyê we bi we gelkî erzan e wexta ku yek ji we re bêje bêje nû hingî û niaz bin û bê çilo tu bêjî tan biqelein biqelein yan qeşmeriyane tiştek şeva we tev de bimînî xweş ez van gotina ji ê xaîn re bêjim ez van gotina ji wa re bêjim ew ê got bi şev û roz serê Xwedê erdê û bûye ebîd û berê qûna Xwedê Xwedê miletkî got berê qûna xwe bidê Xwedê Xwedê çilo bidê we û êvara we tev de bimînî xweş belkî gavek de et Facebookê jî de bikim layfê û demek baş ji we re